Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ka Block Mission Management Unit MSRLS NRLM jong ka Maukerwat Community and Rural Development Block ha ka RFR trik ubnai rempang arajar RFR kala penlong ya ka Convergence Camp jong kitanat sorkar bapher ha ka snong jakrem ban ajing mentoy ki pait ba nong song snong nagabenta ban penrung kerteng ha ki skim sorkar bapher ki bekentop je ka jing penrung kerteng adhar ka ishram ka National Social Assistance Program ka Mega Health Insurance Scheme, ka Social Security Scheme PMJJBY, ka PMSBY, ka APY, ka Ram Nongrep, ka DDU GKY bat kiway. Hagani ka snila sakhilang do Additional Deputy Commissioner jong ka Southwest Khasi Hills District uba WBM, uba Longru Project Director jong ka DRDA Southwest Khasi Hills District kumukongsan baru Block Development Officer jong ka Maukerwat Community and Rural Development Block uba ai laurin yang kumusembot kongsan. Dia ketika skim nak office jumi kabala bertemu kam yaki kena mo jamnya cekram do milakdan ki kena ko elet hi training ko prepare ketika DDU GKY kesedang nadu arhajar rio hakani ka jelam di khalia bak benta nidang ya cakram nakani ka office ke jungi bang media ke skim te takuniat nomor ba dia pun penyekran ru nganumlapan batai lut baro ngacu ai tam timat pengsan kabadi kok kani ke skim ni epek yang kibriu ki badan ako isnong nong pendong ki bahak ako ka BPL ba ninyarap iki bangin ai training iki nan mapinyo ka training ko baha bat kumjuru pagila berpinyo kam iki syaki company go repair om haka sorkar amar gun ba mut ba om penyo kam kidang tharai ba nilang penyo kam atau kam sorkar ndrei nilang penyo kam iki hati company go repair pat om ru hakadi kejelam kalian yang 4 lakh on tap kam iki ndrei ni tap iki hati company kibagi la irte naka sorkar jela pat kanika office ko jumi kabade yung ka State Institute of Rural Development bangin penyo kami kitna anda kila edet training kibunjang ki training ndrai kimat ko kongsan tilong ba ni dot kam ye kitna kiba public school su omdai bakin tere pan pulih ndrai bakin mlah su na ye masam bakin kerjaan yang dikenal bagian elit school bagian berkiau yang kecintip yang kecing kuliah kecimpi te akan ni misim ni dikenal kentai bercenderang tiba lalu katras dan ada lajusan senang hamne akan ni ka office kecimpi yang akan ni skim DDU GKY ni apek ba kini kikena kinyo training ke bahata ba kunjuru kaba yarap ya kinong pendong ba kunju ba yarap ya sunong kathao ba pikir ya kayo kakot kani ka training kalau ko ba free jadi training idan ya ka training yang department pero ke ta ko jadi kita training kuno kan sejibang dia dah dekat pada kita sejibang yang dalam sedang yang kami sejibang idan kapat ya kan bisa deh sedang yang terkam ini ya sedang yang bisa idan kamu kerja dan dia bisa ini dan kalau idan ini kan dalam ajaran ini ya kan beliau bisa
Dia andai tak yo yang kita buta yang apa di dalam kampuran dia kemauan bagi demi dia di dalam ini training prepare bagi rapi berkuai kita ki mabam tadi bagi kita ki dia di bawah lasna dia kunjung adalah ada kita di syukur kita dalam kami ini ki skim juga सरकार मेरा भी कुआ ini subsidi ini kita di dalam kami boleh padhal nama padhal kita ka nagibang padhal सरकार alapan berkuai kita ki contoh syaki kita beri hak beliau syaki wek beri hak beliau penting isno balik dalam kami padhal nama padhal yang cimbaklan kita beri hak beliau kan contoh di kunjur benda kita por macam kan dan kami akan macam ni kita belah kita video macam jadi kita skim kita belah tidak ada macam kita skim atal macam ni juga macam ini apa Queensland Mountain ke sampai dia berkata dia independent sah ini siapa orang yang warna kita kan boleh kadang kita jadi conversion sekarang ni orang kini skim juga lagi department pengaruh di dalam beliau yang bisa apa kawin menjelaskan kawin kerja yang tidak berat kita roy kapal ada dengan sekarang jami dia nak kalian juga dalam bidang dulu mungkin bisa itu kita dalam dia minta ada sinyal ke lah beli bro bisa jadi tadi ini tinggal kami sendiri kalau ada oleh meru lakukan office coba ini juga dilakukan Nggak perlu ini dikonversikan harus memproduksi dan membuat permintaan kepada kesempatan. Ketemu kembali perlu ini konversikan. Perbuat di national healthcare, di one set office of God, di one set DC office, di one set block office. Once we cleaning the face, one mark is skin, one mark is mirror. Ini sekiban, one mark account. Anak ko yang tu kipas aku yang keli lekuno ekor sabarkan. Dari lembaga ini kan convergence kan, sebab belum hakisnam. Kalau nilai besar, hari kejagaan besar. Kalau baru dimarahkan, apa kau kejagaan? Yang lain departemen kibayar mentara akan juga kaji temu. Nama lembaga diperkenalkan nikah bersatu percaya yang bersusah cepat kisah berapa. Kemarin ni yang bersatu cepat kemudian berharap kemudian diakau kemudian kisah berapa. Ini skim PLDJ, BY, PLS, BY, perlunya ini skim. Itu semua lembaga ini skim National Social Assistance Program to BH. Itu yang harus dilakukan. Lembaga skill training berdasarkan keadaan yang sama. Mat pengsak akan di BY ke lomba. Isim ningkong ikut kena coba kena solar harus license nam kerta but way bengisim kalongba isim kena nong nong bom ton la coba boleh dan dibaham apa ka bibir ningkong swabang sedang ya kanika proses jungi pengen ya kanika di jujuai separat nilai kumne ni mobilize swa ni eye awareness swa haman ki kentajnya haman ki senong jong kanika Southwest Kasihans District buat hadir kata ondal adab ngikot iki kena saki block office pun ranikor buat makurwat buat hadir kata ikut ikini mengikut kini PIA badegi bapet iki training center dibahap dibayar sno lambat ni akan ika office di
kata ngipen batai bahai kena sepangki kinu kicak training kabaki kimon bat ke bakasap bakidon tinggi daya leh iki aptitude test nang baki kena nilak ban scrutinize sanu bakin lek nang ba kin bendap ya ke training nomor ba kani ketika free training kani ke training kalung ka ba yo nak sarkar jela he baka sarkar jela kalamang tingkai ki kena pamla su mamyo su ngayeng nasam penyak ke jempule jungki penyak ceprak kata-kata ki simno takani ke penta bagian lek iki training tementa nidan haduk khatsau teliki training center te ki training ki ba pher ki bun mo manchu ai tangkimat te kalong bagi dan haka health sector dan haka deka food sector kalong bagi dan haka health sector dan haka deka food sector dan haka deka beauty sector ma tengidan haka hospitality sector kita kilong tiba kampung sap idan haka automated sector kawai te menta hapo kanika Southwest Khas Hills district haka mau forward block miladon sanpun rungut kibadon hapo ka training center pat hapo karena nikor block miladon kat rungut kibadon hapo ka training center but kibla lecha ka placement kila pun kikita ka lecha placement re bapaladon na kanika covid kelawan khai no kelawan khai yang siin menta kidang don kajing ngau ba andale cabar kidangnya don kajing ngurit mensim don tre balik tre baju ai bisa ka tolong ka bakham koridor kidan ki kena pat kiblawan khai no kila play ya ketukan kadon kawai ke restoran hapo makurwat hayo makurwat bagi dai kena iba ladap training niki ladap placement naka bagus kejumi mo tementa ngadon lang bakti iba rani iba boni iba dai jongka Neon Private Limited bapet ya telekom sektor mo di ini Mbak Boni ladon arngut ki kena mentai ki lek placement sa tune begitu ki kena ki asmana ki kalau sa kawai nakanika DDU jikawai kidan atli ki certificate bagi ai mo kawai dei ka training certificate pakila dap ya ka training kataru kanton ka internal assessment ba external assessment on ladap kata kilet ya ka placement on ladap ya ka placement cukup ka minimum ka badai lai benai tikin yo ya ka placement certificate tekani ka yarap iki kena ba kindawan saka snok tong la jongru kila don ka ka certificate bakal recognize ka government of India kila ban apply kiwi scheme ru kani kalau kecil betul jong kanika DDU JKY bakani ka yarap ru ya kayo kokot jong kayeng kasem jongki jong ismet manu balik trading lu pakumju ru kan yarap ya kayo kokot jong kasinong katha hangni ha Southwest Khas Hills nidan ki success stories ni sa ibu tingi ibu ki video ru jong ki success stories jong ki kena mo te bangan suai nuksa bingi don naka flex nidan misat bu saungut ki success stories arngut ki badai na makurot blog dan arngut ki badai na ranikor tiway badai mga kenma wiway badai na makurwat blog ide Daniel Kerteng Daniel di itu ilet ya ka lab technician di ningkong ilet placement sabar tilawan no covid di ingat no ya kanika covid duty sini HCHC dimenta ila tray HCHC makurwat hi kani kala yarap bahaya ni pakatulok ru kala kill di don pa iwi kena ibadai na ranikor pakerteng i tabita marat di ita Teresa Bangalore di don hakawi ke hospital ha Bangalore mo di itu ru dang ningkong ismu jenjar mar ba katulok ko berit dang ningkong anre menta kani katulok kanang kiu nong kiu
Debata ila sakut beca baglur ila kamen sethi intre su banwan su sendiri nomor ba ila kamen pelat ban song ba sethi. Kani gaya rap iki kena mo patum kini ki success stories good na kalian jungi ni abun ha kini ki success stories na ha kani ka sa hasil district na kalian ka nion ka bangi ai ka training pangka telekom system ada bade shanga jisna tawa te mentai khana ikun joni kong bas des kambalang lengkoi dan mentah placement hapo pune te mencuai di training hapo naranggiri hapo asam te aku blai yai kong kumikimi ba ai mesim tai khun bat kermen scam daga jingalam jing tailang bat ni bat office jong isa DPM banu ka block office kemut ni kermen scam ba ini kena kam kembai ni khun